Okay, turabashuje rero abateze amatwi channel Joma Sport Focus TV. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino ari kuvugwa kuri izi tariki 8 z'ukwezi kwa 10 2025. Uhawe ikaze rero kuri channel Joma Sport Focus TV. Uyu munsi tubafite amakuru ari kuvugwa mu Rwanda, muri Afrika n'andi hose ku mugabane y'isi hose. Tuba twabagerereyeyo hose tukababwira ibiri kuvugwa. By'umwihariko rero mbibutsa cyane mbere na mbere no gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bibageraho mu buryo budatinze kabisa. Ikintu cyambere no gukora subscribe, like kugira ngo ibiganiro byacu muzajye mubibona tanu kwa tanu. Amakuru yacu rero reka tuyahere mu Rwanda, aho ikipe y'igihugu bose nta yindi n'Amavubi iri kwitegura ikipe ya Benin. Match izaba itoroshye cyane. Iyi match dutegereje uko ikipe y'Amavubi izitwara. Adele Amurushe n'abahungu be nyuma yuko batsinze ikipe bitwaye neza ubushize, intsinzi bitwara neza baratsinda. Dutegereje nimba hari icyo azatwereka ku mukino wa kabiri bazakina n'ikipe ya Benin rero uko imeze nayo yaje kuba igera mu Rwanda kuri tariki 7 kabisa. Abahungu ba Benin baje kuba bahagera, aho staff yaje yuzuye kabisa ikipe ya Benin, ariko intwaro ikomeye cyane yatuma Amavubi atsinda. Ikipe ya Benin yabuze abakinnyi bane genderwaho rwose bagiye bayifasha mu mikino yashize cyane. Abo twaje kubakurura tuza kubabashakira. Uwa mbere nta wundi bamwita Abdul Rashid Munini, ni umukinnyi ukomeye cyane ushobora kwataka no gukina hagati. Uwa kabiri nta wundi bamwita Ladolphe Oloko, nawe ni umukinnyi ukomeye cyane w'inkingi ya mwamba ya Benin. Undi nta wundi bamwita Ladolphe Oloko Okuchu, nawe ni umukinnyi rwose ikipe ya Benin yabuze. Undi wa kane ari we wa nyuma Oloitani Junior, nawe ni umukinnyi wabujijwe n'ikipe ya Gozepi yo muri Turukiya kuba yafata indege ngo aze ajoininge bagenzi be muri Benin. Ibyo rero nkanjye nk'umusesenguzi Santos Cliff ndabona bifavoreza ikipe y'u Rwanda kuba yazitwara neza ikabona amanota 3. Yose rero uko itsinda rimeze rero, u Rwanda ruracyafite amahirwe rutsinze Benin. Nigeria ituri imbere ikaba yasitara, u Rwanda rwaba n'urwa mbere. Biracyashoboka nka 99% yuko u Rwanda rwajya mu gikombe cy'isi. Ikipe y'Amavubi rero nyuma yuko iri mu myiteguro, hari abakinnyi bandi biyongereyemo. Abo nanone twaje kubamenya. Abo hiyongereyemo uwo bita Mbonyumutwa Taiba ni umukinnyi ukomeye cyane watakira rutayizamu, watakira ikipe ya Marine. Ni umwe mu bakinnyi rwose bafashije Marine muri rino tangira rya za shampiyona y'u Rwanda cyane. Undi nta wundi bamwita Mangwende Imanishimwe Emmanuel Mangwende, muramuzi cyane uburyo yitwara hanze. Ni umukinnyi ukomeye cyane witwara neza. Ubwo rero biravugwa ko Emmanuel Mangwende nawe yiyongereye muri timu, akaba aje gufasha ikipe y'u Rwanda rwose, kandi bikaba bigaragara ko ikipe y'u Rwanda izagera kure. Bakunzi b'amakuru ya siporo rero, indi mikino izaba nk'ikipe nk'itsinda duherereyemo rwose. Ikipe z'ibihugu zindi zizakina, nk'ikipe ya Zimbabwe izakina na South Africa, ikipe turi kumwe nk'itsinda rimwe. Noneho ikipe ya Lesotho ikine n'ikipe ya Afrika y'Epfo. Lesotho nako musore gatoya, Lesotho izakira ikipe ya Nigeria, ahubwo South Africa ni izakina n'ikipe ya Lesotho. Nigeria niyo izakina n'ikipe ya Lesotho. Niyo dutegereje nimba Nigeria yasitara tukaba twafata umwanya wa mbere kabisa, ariko biragoye. Ikipe ya Lesotho siyo gutega ikipe ya Nigeria. Zimbabwe yo izakina na South Africa. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze ku yindi mikino yagiye iba. Bibutse yuko imikino yagiye iba, Kenya yatsinze Seychelles ibitego 5-0, naho ikipe ya Libya itsinda Cape Verde ibitego 3-0, naho ikipe ya Mali itsinda Chad ibitego 2 byose ku busa, naho ikipe ya Zambia yaje gusanga Tanzania kuri wanje wa Mkapa itsinda igitego 1-0, naho ikipe ya Niger yaje gutsinda ikipe ya Congo Brazzaville ibitego 3-1. Bibutse rero mudushya tuba tubafite twinshi cyane. Channel Joma Sport Focus TV yabazaniye amastade 6 ya mbere ku isi. Rero twaje kuba tuyabazanira cyane, agezweho cyane, manini, yakira abafana benshi. Iya mbere twabonye ku mwanya wa 6 ni Old Trafford, akaba ari stade nini iherereye i Manchester, akaba ari mu mujyi wa Manchester United. Ubwo ni Manchester United rwose yakiriraho imikino yayo. Niyo twabonye ku mwanya wa 6, ikaba ariyo mu gihugu cy'Ubwongereza. Naho ku mwanya wa 5 twazanye stade nini bayita Allianz Arena. Ni stade iherereye mu mujyi wi Bavaria, na handi ni Bayern Munich nyine stadium, aho bayita Allianz Arena kabisa. Allianz Arena ni stade yakirirwaho imikino na Bayern Munich, niyo iherereye ku mwanya wa 5, akaba ari stade iri mu gihugu cya Germany.
naho stade ya kane nta yindi ni twabonye ari Santiago Bernabeu. Ni stade ikomeye cyane, Santiago Bernabeu, stade ya Real Madrid, niyo stade rwose iri ku mwanya wa kane, nini imwe muzakira abantu benshi cyane. Ku mwanya wa gatatu twahabonye Signal Iduna Park, nayo ni stade nziza cyane yakira abantu benshi cyane, akaba ari stade nanone ya Borussia Dortmund yakiraho imikino yayo, nayo niyo mu gihugu cy'Ubudage. Stade ya kabiri ni Wembley, ni stade yo mu gihugu cy'Ubwongereza, aho ikipe ya national team y'Abongereza Three Lions yakiraho imikino yayo, nayo akaba ari stade nini ya mbere, imwe mu nziza za mbere. Iya nyuma nta yindi iri ku mwanya wa mbere rero, iri ku mwanya wa mbere ziyoboye ni Camp Nou. Ni stade iri mu gihugu cya Espagne ahantu bita Catalonia, ni stade ya FC Barcelona, imwe mu zakira abafana benshi cyane, akaba ariyo iyoboye urutonde rwacu. Bakunzi b'amakuru ya siporo ayo twari tubafite, reka tuzagaruke ubutaha. Nge muri kumva Santos Kirif, turi kumwe, ciao.